Thukuru cia muthingi itanyihiriire inyanya kaunti-ini ya Nyandarua niciitanyitwo kugunika na mitambo ya komputa kuma kuri gikundi giki kia FAWE. Akiaria thutha wa gutwara mitambo ino ya komputa thukuru-ini wa muthingi wa Huruma mwena wa Ol Kalou, murugamiriri munene wa FAWE Anthony Mwakwasha augite kaunti ingi 20 guku bururi-ini ni itanyitwo kugunika na mubango uyu. Elimu hii inasaidia maana tuko katika ulimwengu wa dijitali sasa. Kwa hiyo utakapofungua mtoto na elimu ya dijitali atakuwa na uwezo wa kufikia mambo mengi zaidi kwa ulimwengu wa sasa ambayo yamekuwa katika mfumo wa dijitali. Kabla wapate hizo kompyuta waanze kuingia huko ndani, tutawafundisha jinsi ya kukaa salama katika mitandao ili waweze kuzitumia kwa manufaa yao kwa ajili ya kuboresha matokeo yao ya shule. Arutani thukuru-ini wa Huruma maugite UTEITHIO UUKITE ihinda riria riagiriire kuona mutaratara mweru wa githomo urabatara arutwo makorwo na githomo kia mitambo ino ya komputa. Thini wa CBC grade 7 kirathi gitu andu mathuraga subject igire either computer kana home science. Thini wa cukuru gitu turathurite computer no tutire na njira ya oyothe ya kuona computer, so twina ngatho muno tondu already nitwanjirie na computer icio cianjirio ithatu na nituguthii na mbere, nitukuheo ni wafadhili ingi nyingi. Tuseme club ya formirwo ni the FAWE, the Forum for the African Women Educationalists, nigetha iteithie ciana kumenya haki ciao thiini wa mitandao riria marathoma mitandao eno. Gikundi giki kia FAWE gikoretwo makiria gikimurika githomo kia mwana wa muiretu na makiria kumugitira kumana na kuoha nda cia tene. Murugamiriri wa githomo kaunti-ini ya Nyandarua Philip Wabua augite thirikari ni hariirie guthie na mbere na kunyitanira na ikundi itari cia githirikari niguo kugacirithia githomo kaunti-ini ino ya Nyandarua. Tunataka wasichana waimarishwe ili waweze kuwa na wakati mzuri wa kusoma, na ile jambo wamekuwa wakisisitiza sana ni kwamba msichana azuiliwe ama aelimishwe vizuri asipate mimba wakati wa shuleni, ili asome akimaliza shule na college akiolewa ndio anapaswa kupata mtoto. Ngiribotera Kameme TV Jitagwo wa Irima wa Muthoi. Mbarikiwe sana.